dore ko General Sultan Makenga yarokotse igitero cya drone cyaguyemo Lieutenant Colonel Willy Ngoma n'abandi bantu 9. Igitero cy'indege nto y'intambara itajyamo pilot drone cyishiriye Lieutenant Colonel Willy Ngoma, umuvugizi wa gisirikare wa AS23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo Mouvement de Mars 23. Ni mu rukera rwo kwa kabiri tariki ya 24 Gashyantare 2026. Ni igitero cyiciyemo abantu 9 ariko umukuru wa gisirikare w'uyu mutwe General Sultan Makenga yahunze nta nkomyi. Iki gitero cyabereye hafi ya Rubaye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo RDC, agace k'ingenzi gakungahaye ku mabuye y'agaciro kazana amadolari menshi kubera ibikorwa byo gucukura coltan kimwe n'amabuye y'agaciro akungahaye cyane ku isi. Leta RDC iherutse gushyira ku rutonde rw'ibirombe yemereye Amerika birimo na Rubaya mu masezerano y'ubufatanye mu by'amabuye y'agaciro. Uru rupfu rwa Lieutenant Colonel Willy Ngoma rwabaye ikimenyetso gikomeye ku isura ya R23 kuko yari umwe mu bategetsi bakuru ba M23. Iki gitero cyabaye mu gihe imirwano ikomeje gukaza umurego, nubwo ari ibikorwa by'abahuza barimo Qatar n'ibindi bihugu bigamije guhuza impande zombi kugira ngo agahenge kemeranyijweho n'impande zombi gakurikizwe. Gusa kugeza ubu ngubu kakaba kamaze kwangizwa nyuma n'iki gitero FARDC yagabye ku butaka bugenzurwa na M23. Amakuru y'icyo gitero cya drone yagiye atangwa na maneko inyeshyamba ebyiri ndetse n'umusirikare mukuru n'umukozi wa ONU. Abo bavuze ko imirambo 9 yavuye ahabereye icyo gitero yakorewe Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, mu gihe kandi n'imirambo 7 itashoboye kwakurwa kubera ko yabaye umuyonga. General Makenga yari muri ako gace icyo gitero cyabereyemo mbere y'uko kiba, aho bivugwa ko yahungiye ku rusengero rwari hafi aho. M23 yatangaje ibyishiko bijyanye n'iki gitero, ariko kuwa gatatu Bertrand Bisimwa ishinje cyane leta RDC kongera kurenga ku gahenge, avuga ko igitero cyagabwe ku mirongo yose y'imbere y'intambara kandi ko yari amahitamo ya Kinshasa. Kinshasa yarenze ku gahenge aho gishimangira ko ubusugire bw'igihugu ari ntavogerwa. Mu butumwa bwo kumbuga nkoranyambaga Bisimwa yavuze ko ibi bituma amahanga akomeza guceceka, nubwo M23 yemeza ko ikoresha uburenganzira bwayo bwo kwirwanaho. Imirwano yakomeje muri teritwari ya Masisi ni hagati ya M23 ndetse na FARDC ifatanyije na Wazalendo. Nambara mu burasirazuba bwa RDC yongeye kuburana imbaraga kuva mu mpera za 2021 ubwo M23 yongeraga kubura intwaro. Umutwe wa AS23 Alliance Fleuve Congo itangazo washyize ku rubuga rwa X kuri wa gatanu wongeye gushinja ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi kugaba ibitero bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nubwo hari agahenge k'intambara kari karashyizweho, AS23 ivuga ko ingabo za leta zirimo Force Armée de la République Démocratique du Congo FARDC zifatanyije n'imitwe irimo Force Démocratique de Libération du Rwanda FDLR zagabye ibitero by'indege zitagira abapilote drone ndetse n'ibisasu bikomeye mu bice bya Haut Plateau na Nord Kivu. M23 ikomeza gushinza leta ya Kinshasa gutesha agaciro agahenge, ibintu vuga ko biri gutuma icyizere cy'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo gikomeza gukendera. Mu butumwa bwa AS23 bwashyizwe ku rubuga rwa X, iri huriro rivuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwarenze umurongo bukarenga ku masezerano y'agahenge bikabangamira icyizere cy'amahoro cyari gitegerejwe n'abanyekongo. AS23 igaragaza ko atari ibibazo byabaye rimwe na rimwe cyangwa se akaba ari urujijo mu gusobanura amasezerano, ahubwo ari ibikorwa byakurikiranye byarakozwe ku bushake kandi mu buryo bugaragara ko bwateguwe. Ivuga ko buri gitero cyagabwe kinyuranyije n'amasezerano ari ukurenga ku byo bumvikanyeho, kandi ko buri kurasana kugabanya amahirwe y'umuti wa politiki. Ishimangira ko buri ntambwe ya gisirikare ituma icyizere cy'amahoro kigenda kiyoyoka kandi ko cyari gisanzwe gifite intege nke. AS23 yongeye gushimangira ko yubahiriza agahenge n'inshingano zituruka ku masezerano ya Dore. Bivuga ko idashaka kuba intandaro y'intambara ahubwo ko ari umurinzi ubyumvikanyweho. Isoza ivuga ko iyo agahenge gahemukiwe atari amasezerano asenyuka gusa ahubwo ko n'icyizere cy'amahoro mu gihugu cyose kiyoyoka. Iri huriro risoza rivuga ko abaturage bakwiye amahoro nyayo n'ituze rirambye. Uyu mutwe uvuga ko muri Mutarama na Gashyantare habaye ibitero mu duce tutandukanye turi mu Minembwe, Rugezi na Rubaye, bikica abasivili bikanasenyera abaturage, ukanashinja leta kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera abasivili ndetse no ku masezerano yavugiwe i Dore.
Kugeza ubu leta ya Kinshasa ntiragira ikitangariza kuri ibi birego ndetse n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba mubi. Aho imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa 23 ikomeje. Ibi bikiba umutwe wa 23 nawe wanze kuba gafuka imvugo arimo. AFC M23 Alliance Fleuve Congo mwitangazo washyize ku rubuga rwa X kuri wa gatanu wongeye gushinja ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi kongera kugaba igitero cya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa kandi ko umutwe wa 23 wishe Colonel Nouvelle wo mutwe wa FDLR mu mirwano iri kuba hagati yawo n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ndetse gifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR na Wazalendo. Aya makuru akomeza gushimangira ko FDLR iriho kandi ikorana na leta ya Kinshasa, mu gihe leta ya Kinshasa yo ivuga ko uwo mutwe wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda utakibaho. Ku rundi ruhande leta y'u Rwanda ikomeza kugaragaza ko FDLR gikorera ku butaka bwa RDC kandi kiterwa inkunga na leta ya Kinshasa. Ibi biravugwa mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa RDC ukomeje kuzamo umwuka mubi, aho imirwano hagati y'impande zitandukanye ikomeje gufata indi ntera. Ibi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda Olivier Nduhungirehe kigize icyavuga ku magambo akoreshwa na Minisitiri w'itumanaho RDC Patrick Muyaya amushinja gukwirakwiza imvugo ziba urwango n'ivangura rishingiye ku bwoko. Mu butumwa yanyujije kuri X ku gicamunsi cyo kuri wa gatanu, Nduhungirehe yavuze ko Muyaya yakomeje ingamba ndende zo gutesha agaciro no kwambura umuntu abanyekongo b'Abatutsi. Yagarutse ku mvugo zakoreshejwe mu bihe bitandukanye zirimo kwita Abatutsi uburozi bw'Abanyarwanda, inyenzi n'andi magambo asesereza. Ikindi cyakuruye impaka ni imvugo ya Muyaya ivuga ko hari ururimi rwitwa Kihutu, avuga ko ari rwo ruvugwa n'Abahutu bo muri Kongo, mu gihe Ikinyarwanda cyaba kivugwa hakurya y'umupaka. Nduhungirehe yamaganye ayo magambo, ahita guca ibice mu banyekongo ndetse no kugaragaza Abatutsi nk'abanyamahanga. Ibi bibaye mu gihe imirwano hagati ya leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23 ikomeje gufata indi ntera, haba ku ruhande rwa politiki no ku mirongo y'urugamba. Reka mbashimire mwese rero tubanye muri iki kiganiro. Duhore mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ibarinde.